Nakon pauze tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, rukometaši Sloge ušli su u redovan trenažni proces i spremni dočekuju Crvenu zvezdu iz Beograda. Zvezda je 2 puta pobeđena u regularnom delu prvenstva, dok je u prvoj utakmici play-offa Sloga u Beogradu izgubila od Zvezde minimalnom razlikom. Pa dobro poznajemo ekipu Crvene zvezde. U ligaškom delu smo ih pobedili 2 puta i u Beogradu i u Požegi, tako da znamo otprilike kako se pripremimo da odigramo sutra sa njima. Njima je to jedina pobjeda koju su uzeli u play-offu. Mi, nažalost, nismo uspjeli da izvučemo neki bod. Imali smo dosta dobrih utakmica, gubili smo za malo gol razlike, ali nadamo se da ćemo sutra to popraviti. Igrači Sloge su i u dosadašnjem takmičenju play-offa imali dosta teških mečeva, sticali nova iskustva i svakom novom utakmicom dodatno sazrevali. Pa svaka utakmica je bila jaka, prava utakmica, duplo jače nego bilo koje u ligaškom delu, jer ovo je sada borba za titulu, borba za izlazak u Evropu, za to evropsko takmičenje i svaki bod je tu bitan. Svaka ekipa sada daje 150% sebe, neki su se pojačali, mi nažalost nismo. Nemamo ni jedan osvojeni bod, ali u svakoj utakmici smo bili tu blizu. Sem u Novom Sadu gdje smo protiv Vojvodine imali kiks u prvom poluvremenu, ali drugo smo već odigrali kako treba. Da smo imali malo više sreće, vjerojatno bismo mi bili tu treći, četvrti na tabeli i imali bi taj izlazak u Evropu. Međutim, još uvijek ništa nije izgubljeno. Sutra nam dolazi Zvezda kojeg dobijemo, a oni su nas dobili u Beogradu. Moramo posle, vjerojatno, da dobijemo još Partizan ili Vojvodinu i bit ćemo vjerojatno četvrti, što je izlazak u Evropu. Ove utakmice su za nas, same za nas igrače, za trenera, za klub, jako bitne jer mi rastemo, stičemo neko iskustvo, sve smo bolji i bolji, pa nadam se da ćemo do kraja ostvariti to što smo planirali. Prošlo je 5 kola, ima još 5, nadamo se boljem rezultatu nego do sada. U dosadašnjem odigravanju play-offa Metaloplastika je na poziciji broj 1, sasvim zasluženo, smatraju naši momci. Nastavak će pokazati ko je još spreman za Evropu. Po meni je Metaloplastika jako dobra ekipa, mislim da će se svako boriti tu za titulu, možda Vojvodina ili ne znam, mislim, tako je realno stanje na tabeli trenutno, da je Metaloplastika prva, Vojvodina druga, ali vidjet ćemo šta će dalje takmičenje doneti. Već je najavljeno da velika grupa navijača crveno-belih, njih oko 300, dolazi na ovaj meč, ali verna požeška publika će i ovoga puta biti u prednosti, bar brojčano sigurni smo. Ali ja bih ovom prilikom pozvao sve naše prijatelje kluba, naše drugare, drugarice da dođu u subotu u 19 časova u sportskoj hali u Požegi da nas podrže i da osvojimo prve bodove u ovom play-offu. Dakle, sutra uveče još jednom svi u halu. Rukometni spektakl Sloga Crvena zvezda od 19 časova.